Samuel ni na bung som Davidin amon te le Syria te azo huan hi chi ahong hi a huainungin amon suante kumpipa asia atapa hanun in amuna avai ahom hi Davidin apan hon na he pi bangin ken leng na has tapa hanun ka he pi samding achi hi huchin Davidin apa tungtang thu a lungmuan dingin ama mi te asola huchin David mi te amon suante gam avatung hi himale amon suante makai ten ato pau hanun kyanga Davidin napa aza tak ziaka na kyanga lungmuan mi honsol hi in na ahya Davidin na mi te khuate ahong hi siat na dieng dia zong kheding le en khedia honsol ahi ke ahyam achi hi huchin hanun in David mi te aman a akhamumul langkhat u amet saka apuanak silte u alai taka ato nga phazolel in atan saka asol kheta hi David ahil takun amau don ding in mi asol hi amau la azumma ma ngalwa kompipan na khamolo asaunon ma in Jericho omtadi unla huai nung in hongpai khia hongpai ki huai nung in hongpai ki kun achi hi amon suante David huat lam anahil ani ta wa chi ani ta u chi atheiun amon suanten bet rehob a Syria te le zoba a Syria te sepai sing ni le kumpipa makami sang khat top mi te sing khat le sang ni to thukha ki in agwai uhi Davidin huai azakin zo able sepai hang santeng teng asol hi amon suante ahongkwan wa kholut na kongkhang lama panmun akho u zoba ami te le rehob a Syria te to top le maka tebel atuamin lobu ka a omuhi huchi in amalam u le anunglam wa ahon swal ding u chi zoapin athein Israel mi te laka mi hoi ta atel khia a Syria mi te swal ding in panmun akhna kho hi midang ting tengin au naupa abisai khuta akoi veka midang ting teng naupa abisai khuta akoi veka amon swante swal ding in panmun akho hi Syria mi te kazo ki ding le nang hanahon hu dia amon swante nazo ki ding le ken kahon hu ding hang takin unla imi te le ipathian khwa hum in ikipasal sak ding u topan hoi asak bangin hi hen achi hi huchin job le akyanga mi ten Syria mi te aswal ding in akidona mun anai wa amawa atai ke ku hi amon swante Syria mi te atai ke ku chi athei un amauleng abisai ma atai ke sam ta wa khosunga alu tu hi jo up in amon swante akik sana Jerusalem a paita hi Syria mi ten Israel ma a tha in a omu chi akithei un akikai khom hi hade desert in mi asola lui hian lama Syria mi te api khia a hade desert sepai heutu sobakin ma aka ma kai in helam a hong pai uhi huan David ahil wa aman Israel meeting ting asam khoma Jordan luikan in helam a apai uhi David doding in Syria meeting panmun kho in ahon do uhi Israel te ma a Syria mi te atai ke kwa David in Syria mi kang talai zasagi tunga tuang le sakol tung tuang mi singli athata asepai heutu u sobak leng athata waya asita hi huchin hadezer sikha om kumpi pa teng in Israel ma tam tak athat u chi atheiun Israel te to kilem na abolwa asikha una om ta u huchi in Syria mi ten amon swante apan pi ngam non ke u hi